Naitwa kwa jina la Echanyange Jonas, sekretari wa antenne SNCS Fizi. Na kuambia raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka ni kualika tu kwa wale wote ambao huanzia mtu anayemiliki kazi ambayo inaangaje mtu mmoja na zaidi, kualika kwamba wanapaswa kuja kujiafilie kwa SNCS ili wapate avantage zenye ziko kwa SNCS na walipe devoir zao envers SNCS. Hapa kwa antenne ya SNCS Fizi niko charge, nilisema kama vile niko secrétaire wa antenne. Attribution zangu ni reception ya macourrier, expedition na kazi zingine mbalimbali ambazo ziko lié na administration. Mimi kwa majina wananiita Oredi Bwami Msafiri Boshar. Mimi niko coordonnateur wa service contrôle et recouvrement au SNCS antenne de Fizi. Si tunaendelea kuambia raia kama service ya SNCS iko hapa kwa ajili ya batu yote mu monde ya travail, juu ya sécurité sociale ya ba employeur na ba travailleur, parce que monde yenye tuko mwayo, monde ya kazi leo avec loi yenye tuko nayo inapatia batu ile possibilité ya kuprepare carrière yako wakati ungali jeune. Wakati uko natumika kazi, uko employé quelque part, ule employeur iko na obligation ya kufaire affilier ile entreprise yake yenye inaangaje batu kuanzia umoya mpaka zaidi, juu ya kugarantir sécurité sociale ya bale batu mu wakati bangali banatumika, mu wakati ya uzee aussi. Na njo tunaambia batu mu monde professionnel kama ba employeur il faut bakwe banafaire affilier ma entreprise zabo na kudeklare personnel yabo au ba travailleur yabo juu ya sécurité sociale ya bale ba travailleur, parce que SNCS inakamata en charge pendant wakati wa kazi na après wakati wa kazi muka ya vieillesse. Ndio, kwa majina mimi naitwa Boniface Msekielwa Mutambala. Niko agent wa SNCS antenne de Fizi. Niko responsable wa service des employeurs et salariés. Yani ni service ambayo inahusika kwa kuchunga, kwa kuenregistrer fichier ya ba employeur na ba travailleur yake. Niko na bureau pembeni yangu ya ba collaborateur yangu, ile inahusika nayo kwa kutosha zile ma certificat d'affiliation kwa employeur na kwa kutosha zile ma carte d'immatriculation kwa travailleur. Bo kungambo ya ba employeur, ndo employeur ni yule mtu ambaye ana engagé travailleur, ndo tunaita employeur. Naweza nikawaambia kama wazidi kujimobilize kwa kuweza kuja kwa wingi kwenye shirikani ya SNCS, kitengo cha serikali cha SNCS, ni kwa faida ya wenyewe kwa employer na faida ya batravailleur ya, kwa sababu sheria inasema kama kila mtu ambaye anaangaje mtu moja na kuendelea anapashwa kudeklare ule travailleur au CNSS. Kwa hiyo kwa yeyote ambaye anajua kama anatumikisha mtu, yani anaangaje travailleur,
ni wajibu wake wa kuja ku CNSS na kudeklare le travailleur kwa mafaa ya kulinda maisha ya wale travailleur kwa wakati ujao, na kuba travailleur na vile vile wasikai kimya, wawe na ule muda wa kuuliza kubaja CNSS kama CNSS inahusika na nini, ili wajue kipi ambacho CNSS inawaandalia na inawafanyia kwa muda ujao. Kwa majina naitwa Lokendo Msato Kade. Mimi ni mojawapo wa wafanyakazi wa CNSS ambaye anahusika na kitengo ya tekniki. Matatizo kwenye kazi kukosa matatizo, kwanza tulikuwa na matatizo ya umeme hapa. Matatizo ya pili ni waemployer wetu ambao wanalipa kwenye matatizo kufuatana na hali ya hewa ya security kwa. Pia documents zimeweza kurenouveler comme d'habitude, pourtant tuko début ya mwaka. Mmoja ni matatizo kabisa yale tunayopata. Wito ni kwa employer wetu na wa travailleur wetu ni kwamba wawe rapide, kwa sababu tukiwalomba document za kurenouveler wako nazileta mapema na kulipa pia, kwa sababu wako napata ile allocation familiale na allocation prenatale. Kwa jina naitwa Mteke wa Ilo Ikeson, kesie wa CNSS antenne de Fizi. Sawa, mimi hapa ni mchunga hazina, na kama mchunga hazina yoyote yule ambaye anataka pesa zake zitafika kwenye mfuko, tunazichunga na sikiwa pale zinahifadhiwa tu vizuri sana. Watu wasiwe na wasiwasi aseme huko kule tunataka kusema kuchangia franka zetu petetre franka zetu tunakuwa kuliwa. Hapana, zinahifadhiwa vizuri tena vizuri sana. Kwa majina naitwa Akilimali Selemani Celestin. Mimi ni kiongozi wa Caisse Nationale de Sécurité Sociale au CNSS antenne ya Fizi hapa mjini Baraka. Raia wetu wa Fizi, raia wetu wa Baraka, sababu tunaposema CNSS Fizi ni kitengo ambacho kinahusika na sécurité sociale katika territoire ya Fizi na vile ya Baraka, na hakuna ujumbe mpya ambao tunaweza tukaeleza raia wa Fizi Baraka. Ningependa kueleza kwamba kitengo cha CNSS kinaendelea na kazi zake kama kawaida, kinaendelea kufungua milango yake kama na kawaida, kwanza siku ya kwanza hadi siku ya tano, muda wa saa 2 hadi saa 10. Kitengo cha CNSS kinaendelea kufungua milango yake kabisa. Ni ujumbe wa kwanza ambao tunaweza kuambia raia wetu wa Fizi Baraka. Katika kitengo cha CNSS antenne ya Fizi tunakuwa na ofisi moja kwanza ya kiongozi ambayo anakuwa secondaire, wanasaidiwa na ofisi zingine 4. Ofisi ambayo tunapatikana hapo ni ofisi ya kiongozi wa CNSS Fizi, hapo tunasema bureau de responsable d'antenne. Na zaidi ya ofisi hii kunakuwa ofisi ambayo tunaita service technique. Kunakuwa kiongozi ambao anahusika na service technique. Zaidi ya ile kunakuwa ofisi nyingine tunaita service administratif et financier. Ile ni ofisi nyingine, na kunakuwa ofisi nyingine ambayo tunaita service employeur et salarié, na kunakuwa service nyingine ambayo tunaita service contrôle et recouvrement. Yani a part hii bureau ya kiongozi kunakuwa zingine service 4 ambao zinakuwa
kikisaidiana na kiongozi wa antenne kwa kazi ya securite sociale hapa kwetu Fizi Baraka. Kitengo cha SNSS kinalenga zaidi watu ambao wanafasiriwa katika sheria ya SNSS. Surtout kwa kifupi tunaweza kusema watu wa paraetatike na wa monde prive. Wale ambao tu hawahusiki katika kitengo cha SNSS ni wale watu wa administration publique, wale watu ambao wanapokea mishahara ya serikali, wale hawahusiki na sisi kabisa. Lakini kuna ile ambayo tunaita ma établissement public na zingine organisation za monde paraetatike, wale wanahusika na SNSS. Lakini zaidi wale watu wa monde prive kama vile wa humanitaire au wale watu wa makazi zao za binafsi, wale wanahusika na kitengo cha SNSS. SNSS tunatumikisha sheria ya nchi, ile sheria ya nchi ambao inakuwa katika Kifaransa tunasema ni la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Yaani hapa kwetu ku SNSS hatujiundie mambo, hapana. Tunakamilisha sheria ambayo tunapewa na serikali. Serikali inatupatia sheria hii, inatuambia tuitumikishe, tuhakikishe hii sheria inaheshimika. Sasa sheria hii ndio inahusika na vile vitengo ambavyo tumewahi kuwahesabilia pale, watu ambao wanakuwa katika ma établissement public, ma monde humanitaire, ma monde privé, ni wale wanahusika na sheria hii. Yaani hakuna kitu kipi ambacho SNSS tunafanya, tunaheshimisha sheria ambayo tumepewa na serikali kwa kazi zetu. Watu wakiwa wana member wa SNSS tutawaonesha kwanza kitu gani wale watafanya kwenye SNSS, kisha tunawaonesha kitu gani SNSS itawafanyia. Kila yeyote ambao anahusika na sheria hii ambayo tunasema, tunapofika kwako tunakuambia ya kwamba inabidi utumikie sheria hii. Kwetu kwenye SNSS utafanya kazi tatu au devoir zako ni za aina tatu. Devoir ya kwanza utafanya ile ambayo inaitwa affiliation de l'employeur. Yaani unaorozesha kampuni yako au unaorozesha organisation yako au unaorozesha kazi yako, unaienregistre ku SNSS. Ile tunaita affiliation de l'employeur. Na ile affiliation de l'employeur ni shurti, ni condition, ni obligation ya sheria ya nchi. Unafanya ile tunaita affiliation de l'employeur. Lakini tunapenda kuambia kwamba kwa shurti ile hakuna malipo yoyote ambayo employer analipa. Unafika kwenye SNSS kukamata affiliation de l'employeur, hakuna hata pesa yoyote ambayo tutawahi kukulomba. Ni mambo yote yanafanyika kwa bure. Unapofanya affiliation de l'employeur tunakupatia numero d'affiliation, inaandikwa kwenye certificat d'affiliation yako ambayo utaipewa. Katika formulaire ambayo tutakupatia, formulaire AE, utajaza ni information zote kuhusu kampuni yako, inapatikana nafasi gani, ulianza kazi siku gani, unatumikisha wafanyakazi wangapi, unatumikisha kitita cha pesa ngapi kwa kuwalipa na mambo kadhalika. Ile ni mambo unajaza kwa formulaire AE ambayo tunaita formulaire ya demande tout d'affiliation. Unaijaza, unapata numero d'affiliation kwa bure. Ile ni kazi ya kwanza ambao wanafanya kwetu. Kazi ya pili ni kusema unapokuja kuorozesha kampuni yako au kuandikisha ile kampuni, supposons que unakuwa na hesabu ya wafanyakazi, mfanyakazi umoja, wawili, 10, 100, 1000 na kuendelea. Kazi ya pili sasa ni kuja kuorozesha wale wafanyakazi, ile ambayo tunaita katika Kifaransa immatriculation des travailleurs. Immatriculation des travailleurs kama vile ile ya kwanza nayo ni kwa bure. Yaani ni kwa kuorozesha wafanyakazi wako, na sasa tunapatia kila mfanyakazi ile ambayo tunaita numero d'immatriculation. Kazi ile nayo inafanyika kwa bure, sababu unajaza ile ambayo tunaita formulaire modèle IMT. Ya kwanza ilikuwa ni formulaire modèle AE, affiliation de l'employeur. Ya pili ni ile tunaita formulaire modèle IMT, ya immatriculation des travailleurs. Yaani unaorozesha wafanyakazi wako wote, tunawapatia manimero zao na inafanyika kwa bure. Kipindi cha tatu ni ile ambayo tunasema versement de cotisation. Unapokuwa affilié, wafanyakazi wako wanapokuwa immatriculé,
unaendelea kutumika kazi kama kikawaida. Wakati sasa ya kulipa wale wafanyakazi wako mshahara, wewe ambao umewaajiri, wewe ambao umewarekrute, wewe ambao umefungua aktivite zako, unakamata sasa kwa kila mshahara wa mfanyakazi wako unatoa sehemu kidogo tu 5% kwa mshahara wa mfanyakazi wako. Kama ni mfanyakazi ambao unamlipaka $100, mshahara wake utaondoa tu $5 ambao ni 5%. Na wewe sasa patron, wewe muajiri, wewe mwenye kazi yako, uko na obligation na devoir ya kulipia tena yule mfanyakazi wako 13%. Yaani kama ulitosha kumshahara yake 5%, wewe tena kwa mfuko wako wewe mwenye kazi unatosha 13%, unachanga inakuwa 18%, unaenda kuitia kwenye CNSS. Ile ndio tunaita sasa versement de cotisation. Ile versement de cotisation tunakupatia formulaire modèle DC, formulaire modèle déclaration de cotisation. Unajaza michango yako na ya wafanyakazi wako kwenye formulaire ile, unaenda kuitia kwenye CNSS. Kuna aina mbili ya kuchangia kwenye CNSS. Aina ya kwanza unakuja kuchangia hapa kwetu ku caisse espèce. Unakuja tu kwenye ofisi yetu, unatia ile pesa, wanakupatia kikartasi, wanakupatia kitansi. Ukiona kwamba haupendi kuchangia hapa, labda pesa zako ni nyingi na kuna aina ya administration mbalimbali, kuna administration zile za bamonde humanitaire surtout au za maetablissement public ambazo zinasema sie pesa zetu ni nyingi na hatupende kuchangia hapa, tunaenda kuchangia ku banki. Tunakuelekeza kwenye banki yetu, unaenda kama vile CNSS Fizi, tunakuwa na banki partenaire ambao ni First Bank, ile ambayo inaitwa FBN Bank. Ni ile banki ambayo tunatumika nayo. Yaani kwa malipo yako kunakuwa njia mbili ya kulipa. Njia ya kwanza ni kulipa hapa kwenye caisse espèce kwa ofisi yetu. Njia ya pili ni kutia mchango wako kwenye benki ile ambayo tunaita First Bank, ni ambayo ni benki ambayo tunakuwa nayo partenaria. Yaani ni zile devoir tatu ambazo wanafanya huku kwetu kwenye CNSS. Zile ni devoir tatu. Na c'est une obligation. Ni mkazo, ni shurti. Ukisikia kitu kinasemekana kwamba ni kitu sheria inaruhusu, yani ni kitu, ni mkazo. Na kuna vipengele vile kule mbele ambavyo vinasema mtu asipotii yale maneno matatu unakuwa de penalite au malipizi fulani ambao sheria inaweza ikamkatie pale. Sababu napenda tena kumalizia kusema kwamba CNSS ni serikali ya Kongo. CNSS ni kitengo cha serikali, kinakuwa na nguvu na uwezo ya kushurutisha mtu kenye hakutimiza. Unaweza kuwa na neno na CNSS yenyewe na kufikisha mpaka kuparke. Unaweza kuwa na neno na CNSS ambayo inakufikisha mpaka ku prison. Unaweza kuwa na neno na CNSS ambayo inakufikisha kunyang'anywa vitu. Ile ni kitu ambacho watu hawajapima kuelewa. Kisha kufanya kazi ile, CNSS anakuwa na kazi tatu ambao anapaswa kutimizia mtu ambao ametimiza vile vitu vitatu. Kazi ya kwanza ya CNSS ni kuasire ule mtu ile ambayo tunaita risque professionnel. Yaani ule mtu mwenye alishatimiza hizi sheria zote tatu tulisema hapa, anapokuwa katika mazingira ya kazi, hasara yoyote ambayo ataipata kufatana na kazi, CNSS nayo iko na devoir ya kuintervenir. Ndiyo maana katika ile ambayo tunaita risque professionnel, branche ya risque professionnel kuna kuwa ile tunaita maladie professionnelle ou d'origine professionnelle, na kuna kuwa accident de travail. Maladie professionnelle ni kusema kama kila kazi yoyote ile inakuwaka inasababisha magonjwa fulani, wakati unaitumika mara kwa mara, ile kazi inaweza kukuletea magonjwa fulani. Kuna kazi yako ambayo inaweza kukuletea magonjwa ya macho, kama mashini unaziangalia saa kwa saa na vitu vingine. Kazi yako inapokuletea yale magonjwa, tunaita ce sont des maladies professionnelles. Ni magonjwa uligonjwa kwa ajili ya mazingira ya kazi. Na kila kazi inakuwa na accident zake, accident de travail. Ulipata ile accident kufatana na kazi yako. Ndiyo maana tunasema ile branche ya risque professionnel. Kufanya kazi unapotokewa na riske yoyote ile, fanya kazi yako yote, ujulishe CNSS yaliyotokea, fanyia CNSS report yaliyotokea mfanyakazi wako, na zaidi atakuwa mfanyakazi ambao yuko en ordre na cotisation sociale, pale CNSS ina intervenir. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni ile tunasema les prestations aux familles.
SNCS anakuwa na misaada ya aina ya pili ambayo anapatia mtu kufatana na uzito wa jamaa yake. Prestation of famille kunakuwa aina 3 au 4. Tuseme aina ya kwanza ni ile ambayo tunasema allocation familiale. Allocation familiale ni mojawapo wa maprestation fournies par rapport à votre famille, donc des prestations aux familles. Ile allocation familiale tunapatia mtu kufatana na watoto ambao anakuwa nao. Allocation familiale tunalipa watoto wa mtu. Ule mtu ni mtu ambaye ambao kampuni yake iko affilié au SNCS, yeye mwenyewe iko immatriculé au SNCS, yeye mwenyewe anabana kwa bana déposer cotisation sociale kwa ajili yake. Ule mtu wa aina ile watoto wake inabidi walipwe ile ambayo tunaita allocation familiale. Na kuna aina nyingi za watoto. Kisheria wanasema mtoto wa mtu ni ule ambaye mtu amemzaa. Ulizaa mtoto ni mtoto wako. Kuna watoto ambao unapewa na sheria, watoto wa paternite juridique, watoto ambao haukumzaa lakini sheria ilikupatia ubaba, ilikupatia mamlaka ya kuwa baba wa mtoto ule, na watoto ambao unaishi nao kwa kuwagharamia, yani sheria inatia ile vitengo vyote. Watu wengi wanawaza ya kwamba mtoto wako ni yule tu ambao umezaa. Unaweza kuwa uko na mtoto ulizaa, unaweza kuwa na mtoto uliadopte, na kuadopte mtoto ni sheria ndio inakuruhusu, ndio inakuambia kama uliadopte. Sio tu kulogota mtoto tu nasema mtoto anakuwa wangu. Inabidi sheria ikupatie mamlaka ya kuwa baba au mama ya yule mtoto. Wale ambao tunaita katika Kifaransa les enfants à charge, wale watoto wanapokea allocation familiale. Kunakuwa ingine ambao tunaita msaada ambao unaitwa allocation prenatale. Allocation prenatale ni msaada ambao tunapatia wamama wajawazito. Mjamzito ni mama ambao ye mwenyewe ni mfanyakazi au ni mama ambao ni mke wa mfanyakazi. Sio mfanyakazi wa kawaida, mfanyakazi ambao anaorozeshwa kwenye SNCS. Mwanamke mfanyakazi ambao anaorozeshwa kwenye SNCS, au mwanamke mke wa mfanyakazi mwanaume ambao anaorozeshwa kwenye SNCS. Mwanamke yule anapobeba ujauzito, SNCS anampatia shurti za kuja kwanza kupresenter declaration de grossesse. Atujulishe sisi SNCS ya kwamba niko mjamzito. Ila sisi sio waganga. Sio sisi tutapima ule mama, hapana. Ule mama anaenda kufanya kipimo kuwahusika waganga kule. Waganga wanatutumia ripoti kusema mama yule ni mjamzito. Tunakubali. Kisha ule mama anaanza kufanya vipimo ile tunaita consultation prenatale. Kwa miezi 3 mama anaenda kuwahusika tena wale waganga. Wanatujulisha ule mama alipimwa kwa miezi 3 ni salama kabisa. Ule mama anapimwa tena kwa miezi 6, tunapewa tena ripoti ni salama kabisa. Ule mama tena anapimwa kwa miezi 8. Yani ile vipimo ya mimba sio sisi wa SNCS tunaifanya, tunamuelekeza kwenye dispensaire, kwenye maternite, kwenye centre medical, kwenye hospital. Majibu wanapata kule ndio wanatujulisha sisi wa SNCS. Yani sisi sio hatuko baganga na sisi hatupimi wajawazito, hapana. Yani mama anapokuwa mjamzito, au-delà ya declaration de grossesse, anapaswa kufanya vipimo mara 3. Kipimo kwa miezi 3, kipimo kwa miezi 6, kipimo kwa miezi 8. Ile tunaita consultation prenatale. Na ile consultation prenatale kuna kwa misaada yake ambayo tunapatia mama kwa ajili ya zile consultation. Lakini mama hawezi kulipwa kama hakufanya ile consultation. Akifanya consultation ya miezi 3 atalipwa msaada wa miezi 3. Akifanya consultation kwa miezi 6 analipwa kwa miezi 6. Akifanya consultation miezi 8 analipwa. Yani mama ambaye alifanya consultation kikawaida katika ujauzito wake analipwa mara 3. Lakini kipimo ambacho haukufanya hautakilipwa. Na zaidi ya ile sasa kuna kwa ile ambayo tunasema allocation de maternité. Yani ule mama wakati sasa ujauzito unafikia kwa kuzaa, anapozaa kuna faida tena, kuna misaada SNCS anaongeza. Ile ni aina ya pili ya prestation aux familles baada ya allocation familiale. Allocation familiale ni kwa ajili ya watoto, allocation prenatale ni kwa ajili ya mjamzito, allocation de maternité aina ya 3 ni kwa ajili ya mama mzazi. Na kuna kuwa ya mwisho indemnité de maternité. Indemnité ya maternité ni kwa ajili ya mama ambao alikuwa mfanyakazi. Hapo tunatia difference kabisa. Mama ambao ni mfanyakazi mwenye aliorozeshwa ku SNCS,
itajulikana ya kwamba mjamzito wowote kabla hajazaa, kama ni mfanyakazi, kazi inampatiaka congé de maternité. Ile congé de maternité ni kabla hajazaa na baada ya kuzaa kwake anapaswa kupumzika. Sasa ile kabla hajazaa na kisha kuzaa anapumzika, kuna kuwaka upungufu wa mshahara wake kule kukazi ambao anatumikia. SNCS anakuwa na kazi tena ya kusipleye, ya kuongeza kwenye mshahara ule, tena ni ile ambayo tunaita indemnité de maternité. Ile ni aina ya pili ya prestation aux familles, au tuseme aina ya tatu, sababu tulisema kuna allocation familiale, kuna allocation prénatale, kuna allocation de maternité, na ya ine sasa ndio ile indemnité de maternité, yani aina ine za ile ambayo tunaita prestation aux familles. Na kuna kuwa sasa aina ya tatu au branche ya tatu ambayo tunaita branche de pension. Branche de pension ni kwa ajili ya ule mtu ambao amestaafu, alitumika muda mrefu akafikisha miaka 60, akasema mimi ninachoka, nilikuwa nikichangia kwenye SNCS miaka kwa miaka, ninachoka sasa. Tunapewa ripoti yake, tunafanya etide ya dossier yake, alifanya miaka ngapi mkazi, alikuwa anapokea pesa ngapi, tunakamata makritere mbalimbali, tunafanya kalikile, tunampatia hesabu ya pesa zake. Tunasema baba, kufatana na miaka yako, kufatana na kazi ambayo ulitumika, wewe utakuwa unapokea pension ya autant par trimestre. Kila miezi tatu baba yule anakuja anapokea pesa zake, kila miezi tatu hadi atakapofariki. Na atakapofariki sasa, ile ilikuwa pension yake ya vieillesse inakuwa sasa pension de survivant kwa mke ambaye aliyemwacha. Ni ile ambao faida sisi wa SNCS tunapatia mtu ambaye alitimiza zile sheria tatu kwenye SNCS. Labda mafasirio yalikuwa marefu, lakini ni ile nilipenda kusema, ndugu watangazaji. Watoto kwanza, mtoto anapozaliwa anakuwa mtoto wa mtu hadi kwa miaka 25. Na ule mtoto pia condition mtujulisha kwamba iko anasoma, anafata masomo. Mtoto wa tangu kuzalika hadi miaka 25 ni mtoto ambaye anaweza beneficie na ile misaada ya allocation familiale. Anaweza kuwa zaidi ya miaka 25 kama ana kichaa, ana udhaifu wowote wa mwili, pale SNCS anaweza endelea kumlipa. Lakini mtoto mzima mwenye anafata masomo kama kawaida ni hadi miaka 25. Ile njoo kazi tunafanya mara kwa mara, na tuliwahi kabisa kujikaza kuita hata watangazaji wakati wa, sababu watu walituambia mambo mingi, wanasema serikali ya Kongo inasemaka uongo, serikali ya Kongo haiwezi kalipe watu pesa hata siku moja. Lakini sisi kitengo cha SNCS tunalipa pesa mara kwa mara, na ndio maana kila wakati mbele ya kulipa wazee tunakuwa tukiita watangazaji na mamedia na maradio, zinakuja zinawauliza, zinaona jinsi watu walilipa. Tunalipa maallocation familiale, tunalipa maallocation prénatale, tunalipa pension mara kwa mara. Kazi ya riske professionnel ndio zingali ndogo kwetu, sababu wengi wanapata mariske lakini hawajulishe neno lolote kwenye SNCS, ila tunakuwa tukimediatize kila aktivite yoyote. Tunapolipa pesa tunaita mamedia na zinakuwa zikishuhudia. Ndio wito wetu ni kwa raia wa Fizi Baraka, tunawaambia kwamba kitengo cha SNCS kiko wazi, milango inafunguliwa siku ya kwanza hadi siku ya tano, saa 2 hadi saa 10. Waje kwa wingi kufanya affiliation de l'employeur, immatriculation des travailleurs na versement de cotisation. Wakishamaliza zile devoir zao, wataona namna gani SNCS atamwanga misaada mbalimbali kwa ajili yao. Na tunapenda kuwajulisha kwamba SNCS ni kitengo cha serikali, na hii ni sheria ya serikali ambayo tunahakikisha kutimiliza au kuhakikisha kwamba raia wanaitumikia. Na yule ambao ataenda umbalimbali ya sheria, kunakuwa vitengo katika sheria ambavyo vinapana malipizi. Yaani ni kuona tu ya kwamba ni tunaenda polepole na mambo ambayo watu hawajajua, lakini isikushangaze ndugu, siku moja unasikilika ya kwamba unaitwa kwenye parquet, unaitwa kwenye matribunal kwenda kusamba kwa ajili ya wewe kutokutimiza kitengo cha SNCS kinasema nini. Yaani sheria hii au loi hii ya sécurité sociale ni kwetu sisi raia tuitimize na tuitumikie, ili tuepukane na mapene ambazo zinaweza kutokea kesho au kesho yake. Tutaendelea tena kuzidisha makampanye au maseanse za sensibilisation
ili watu waendelee kuelewa regime general ya securite sociale inasema nini. Kifupi, tunapenda kuambia ni sheria ya serikali ambayo inastahili kuheshimiwa, na yule ambayo hataheshimia sheria ile ataadhibiwa vikali na vyombo vya sheria.